Yes, nabashuje mwese kandi nongeye kubifuza gukomeza kugira ibihe byiza aho muherereye hose mushi bigiye bitandukanye. Umujyanama wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda mu bigendanye n'umutekano General James Kabarebe yasuye abapolisi n'abasirikare b'u Rwanda bari mu butumwa bwo kugarura amahoro n'umutekano ituze mu ntara ya Cabo Delgado, imwe mu ntara zari zarigaruriwe n'ibyihebe mu ntara zigize igihugu cya Mozambique. Ni muri zuniko General James Kabarebe yagiriye muri Mozambique kuri uyu wa gatanu itariki ya 23 Kamena 2023. Niki cyamwerekeje hariya muri Mozambique mu ntara ya Cabo Delgado, aho yagiye gusura ingabo z'u Rwanda ndetse n'abapolisi bamaze igihe bagarura amahoro n'umutekano muri ntara yeregaruriwe n'ibyihebe mu buryo bugiye bitandukanye, bigatuma abaturage benshi bava mu byabo. Ariko kandi Perezida Paul Kagame yerutse gutangaza neza yuko umusaruro ukomeje kugaragara w'ingabo z'u Rwanda ndetse no kugarura amahoro n'umutekano hariya mu ntara ya Cabo Delgado, imwe mu ntara zabereyemo isobanuro y'intambara, kakava RDF ndetse n'igipolisi cy'u Rwanda bigakora akazi gakomeye cyane, bikirukankana ibyihebe bikabicocobokanya, bikarangira amahoro n'umutekano agarutse mu ntara ya Cabo Delgado. Ahangaha kandi ibikorwa remezo, ibikorwa bigiye bitandukanye bigendanye nk'ubucuruzi by'iterambere byabashije kuba byagaruka ku murongo, ndetse n'abaturage benshi bamaze kuba bagaruka mu ngo zabo batangira ibikorwa by'iterambere. Hari na kompanyi y'Abafaransa icuruza ibigendanye na essence, harabura igihe gitoya ngo ibe nayo yakongera gufungura imiryango. Ngo ikaze rero mu biganiro byacu bice bya Parima ndetse no mu bice bya Musimbo da Playa, ariko mu gihe ngo humvikanye aho ibyihebe byisoganyirije zivugana n'iza Sadake zikajya gusenya ibirindiro by'ibyo byihebe nyuma y'imyaka igera kuri 2 ingabo z'u Rwanda zigeze mu ntara ya Cabo Delgado. Kuri ubu ngubu umutekano wongeye kuboneka, ndetse abaturage hafi ya bose basubiye mu bikorwa byabo ndetse no mu ngo zabo, babasha gutangira ibikorwa by'iterambere bishobora kubafasha mu ntara ya Cabo Delgado, mu midugudu cyangwa se mu mijyi igitandukanye. Amahoro yaragarutse, ituze ryaragarutse, kuko usanga nk'ibikorwa bigiye bitandukanye by'ubucuruzi ndetse n'ibindi by'ibanze birakora, birafungura neza. Abaturage benshi ba Cabo Delgado bashimiye ingabo z'u Rwanda ndetse n'igipolisi cy'u Rwanda ku bw'akazi bakoze ko kubafasha kugarura amahoro n'umutekano hariya mu gihugu cya Mozambique. Perezida Paul Kagame nk'uko nabivuze haruguru aheruka gutangaza ko ikibazo byibuze cyakemutse ku kigero cya 80%. Ibi yabivuze ubwo yari kumwe na mugenzi we wari wasuye igihugu cy'u Rwanda mu ruzinduko rw'iminsi 2. Ni perezida w'igihugu cya Zambia. Intara ya Cabo Delgado yari imaze kwigarurirwa n'ibyihebe mu buryo bugiye bitandukanye, aho abaturage benshi bari barakuwe mu byabo n'iyi ntambara ndetse n'ibi byihebe bya hariya mu gihugu cya Mozambique. Ariko kuva mu mwaka wa 2021 ingabo z'u Rwanda zakwerekeza hariya mu gihugu cya Mozambique zabashije gukora ibikorwa by'indashyikirwa. Kuri ubu General James Kabarebe akaba umujyanama wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu by'umutekano, yerekeje hariya mu gihugu cya Mozambique nyine muri iriya ntara ya Cabo Delgado, aho ingabo z'u Rwanda na polisi y'u Rwanda ziri gukorera akazi kazo muri iki gihe ko kugarura amahoro n'umutekano muri iriya ntara. Hanyuma abasha gusobanurirwa byinshi mu bikorwa bikomeje gukorerwa hariya. Ni mu gihe kandi bikomeje kugaragara neza yuko ingabo z'u Rwanda zakomeje gutanga umusada n'umusanzu utagereranywa mu bihugu bigiye bitandukanye, aho nko muri Centrafrica zakoze akazi kagiye gakomeye. Hari n'ahandi kandi ingabo z'u Rwanda ntabwo zicunga umutekano gusa, hari n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye zikora kugira ngo abaturage baho ngaho baba baragiye gucunga amahoro n'umutekano babashe gukomeza kuba bagira ubuzima bwiza. Harimo kubakira abatishoboye, gufasha abatishoboye mu buryo bugiye bitandukanye, ariko kandi bakanabavura. Nk'uko mubizi ingabo z'u Rwanda usanga ziba zifite imirimo igiye itandukanye, ntabwo ari akazi ko gucunga umutekano baba bafite gusa. Ubusanzwe usanga baba bazi n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, ku buryo n'ubundi bibafasha mu kazi kabo ka buri munsi, nko kuvura n'ibindi bikorwa by'indashyikirwa bishobora gutuma umuturage agira ubuzima bwiza buzira umuze.
ingabo z'u Rwanda RDF ndetse n'igipolisi cy'u Rwanda bakomeje gukora ibikorwa by'indashyikirwa aho no mu gihugu cya Centrafrica perezida wa Centrafrica ni Faustin Archange Touadéra nawe aherutse gusura ingabo z'u Rwanda muri kiriya gihugu azishimira umusanzu wazo zikomeje gutanga. Ni mu gihe muri kiriya gihugu naho byigeze kuba bibi cyane perezida Touadéra yenda kuva ku butegetsi aho n'ubundi inyeshyamba zari zikomeje kuba zamumerera nabi ariko ingabo z'u Rwanda zikora akazi gakomeye cyane muri rusange. Ngaho nguko rero namwe mu makuru abagezweho ari gutrendinga hirya no hino mu isi. Reka ngushimire wo bana nanjye ngushimire yuko wakomeje kunkurikira mu makuru nagiye nkugezaho. Andi makuru agezweho ni mu kanya.